Ke Rainbow of Sounds Music School kepada nak senang Maubri Riboy District ke baju perlong sisim citayo ha kesing sajan ha Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon bunjait ke kom hikai ha ka liang ka tem kaput bat karwai ke siau. Keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasih instruments bat kasih vocal. Kikana akibat nyos dam senang kila banwan pentebit ha kena music school bat om dan jinge nak mentai ke larang baru banwan pentebit ha kena music school. Daka jing sngo burom bat jing sngo sarong halor ka jing se jong ki paiba jong ki arteli ki constituency ki badan ha ki arteli ki jaka balongsor Hariboy district ki ba kentup ya ka nongpo constituency bat kaum sning constituency ha ka nek election jit nong mikmat paiba sha ying dorbar thoan jong jela kata na nongpo constituency ki ba ki paiba ki la sebiang yo ju MLA wala trei ha ki nek stan snem ki baladem kata yo ba meral bonsim bat kum juru kaum sning constituency ki bala se yo rangba opala longteng MLA nakti ki constituency Dr Celestin Lengdo Mentah kesengi ke Riboy Dorbar rengkat bat ke Riboy District Sports Association lembah kirangba nong ilam jong kitik arteli kenhun kila perlong ya ke jinglei kenduk ke Bakerpang bat ke jing kublei ke Bakerpang ya kitik arngut ke MLA rengkat ke jing kerku kerdok ke belalong ru da ke jing duai syau blei terai kenrat ke berlong boundary unsumar nak bentai kini kisnem ke bagi ni nong mikmat kiniaj ha kini kistan snem ke banwan ha kitik ke jinglei kenduk ye kitik nong mikmat kita kinong ilam gila lej raru da gijing thok kum gedak jong jingi trilang nak benta ka bit ka biang jong ka them Riboy bat hak juga por kita kinong ilam gila pan pauru basian ga RBDSA kan sarakhe ya gijing dap basan posnem jong ka kanhun ha kan nek snem baro snem dak bapan long ya ki program baper Shishu kita kinong ilam kilong ru ba ka Riboy Dorbar bat ka Riboy District Sports Association kan selit benia kenduk saya ki laingut ki wipat ki MLA ki bakentup ya MLA jong ka mohti uba Charles Marngar MLA jong ka jirang uba Sostena Sotun baru MLA jong ka Umroy uba Daman Bait Lamare kajing penbek jong ni ha ka step na mentaban kenduk ya ne unong hikmat kalong halor genong rim ba niwan penpau ya kajing sung komen kajing sungu ya ublei baula stay ya bakubune u noyalam uba mangi kum ka dong ngila penpau ka jung sungu bakrawe namar ba habangi yo ki bakum kini ginong mikmat nagane ka thain ka jongi kalong ka burom yangi baro tadi nek ta ka daw ngiwan ngane ka step ban penpau ka jung sukman bagi jung sungu yu blai nak banta kane ya ha ka juga poru nagaliang ka RBDSA ka don ru kini ki benta ka baka bu ya katu kan ni ki mat jing don kam ha jing day bat ka ne ka celebration ka ba ngidon menta hapo kan kesnam ar pulai bat ar pusau namar ka RBDSA ka Riboy District Sport Association kan rakhe ya ka jing dap san pusnam jongka haus nam arjar arusau dengan lapan baik bangin rakhe baru sistem letter ba yakini ki jing rakhe ki don sibun ki activities ki bangi lapan krek ba dia kita ki activities ki bangi lapan krek ngila pen krek ru ban submit syar sarkar lang bagi konsultan ba ha juga poru ngi wan hang ne bani kendu yo nom hikmat bu ni don mentalang bat ngi ha ka bekum kata ka jipun krek ru bat ru bu nyarap ban nang budin ia kene ka projek ka bangi lapan krek na ka RBDSA syar sarkar namag jinglut kilong ibabun bad hak juga por kamtam ngila karpat ya une u MLA na nupo na ka benta buun pen krenlem na ka benta kamadan kurkalang ka ba ladon hagalis bangin yo ya ka skim na ka Hello India bad kane ka skim hadu benta kampat poi tingidang up kemilinti ba kasurkai India kan saben state ben pentreno ya kan ke skim budin lam wali jingi de baganeru lang ba kasurkar de nagalian giwe pada kikam nilai kan sibun ba haga jingi de bat ka imlang salang bat ke jing don kam bat kene ka roy kapar haga dong jongi ni kemilinti ba lang ba kan ke jingi kendu lemar ba ngiwan na Riboy Dorbar bat na ka Riboy District Sport ki khlak lang ke jing lakai sport bat ka ni ki development giwe tingla ya kran robat une u MLA non nongpo ba umdai ban sim tang ya ka nongpo de unlong ru ubri uberkit kli na ka banta ka dong ke jongi barok gawe barok santli ki konsensi tingi pen power ka jing sungu kuman ka ne ka por ba ngilayo
sanut kinomi khmat na kane kadong ba yang ni sanut kinomi khmat ke ba menta ke bala job hakane election ru kari bodor bar bat ka RBDSA kala thau ide kala penbaik bangin lai kendu yo iki barok sanut ya uba ya doktor silongdo ngini kendu la sibit agapor lai beje ha office jung ha sai sniang daman baik ngila pan ya appointment hadu mentang impat yo dan dang layo ya appointment bat kiru means penbaik kunne hingin lait lang syakiru namal baki de ginomi khmat jong kedong kejongi de kita ki long jing pensai balongkot hakane kapor na kabenta kane kejung wan jongi hakane step ko besibul